Evo, tale žoga pomeni, da smo pred športno hišo v BTC v Ljubljani, ker me čaka nov izostar izziv. Jaz upravim izostar izziv, vi dobite nagrado, tako da držite pesti, da mi bo šlo dobro. Prav zanima, kaj sem mi danes pripravil. Izostar izziv. Zbučeno mi gre ping-pong. Kako naj zbučeno mi gram ping-pong? Mogoče vem. Bomo pa naporno. Hajde, gremo probati. To je nemogoče. Neko si tole predstavljam. Tole je naporno. No pa če ti dvigno niso stari, da ne bilo lažje. Kako misliš dvigno? Simple zadeva. To je to. Wow. Tole je bil pa naporen izziv. To pa ni bil sam fizično naporen, to je bilo pa za razmišljati. Ampak evo mi rata, tako da priboril sem vam še eno izostarno rečko, tako da kar povočkajte se v komentar, mogoče bo vaša.